Clock 8 minutes. Ini ke 27 Oktober 2025. Là dak bilang thak pu arong lo attack no madak ho. Pu Dunison lekte inut famous Karbi personality. Lang tu marong. Na lo. Hilami pik dah. Isi lami nai lo lason lang loksu ta du. Pen samilang sopen manduli. Laso dak ta lason du. La ke lang loksu phanda dak lami mulang ho. Ang loksu ta isi kilami do kilami nai ke samilang sopen manduli da second ke lapo ar beng long kilami nili bangala puna bangke lason hidi jai papua bang dei kilami hidi jai kilami sarpi marthom thank en ban bang ya ni soko ni tu masoko ili pai tu son lo awa rong pogala lo rong pogala son lo sini sap sok men jai kuna piu thelo puna julute tak birang thak arong bon ho an chiniu e apu bolong ko maji pe ni hang na ar ina bang po krang bi ke Dunison lek the kar biang bang man famous nai tum lo heng ke nda mani tum kona lo nai tum rong rit ke ram bisa po ha ho palu ma kali lake gitum karbi karba tum la bangke ini tu jutang lo ya cetherak nang lo sepak lang nang po la puni ni na bang ke hadak piso pangri panang kiwang lo ke dini tu to adim do miosi yo ekdom la foto video na endela deni to la lo rong puni sam ke la lo rong do mi mu taun phante la lo